سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټچ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag, Hallo, in het restaurant. Deel 3. in het restaurant. 3. په رستورانت کې درېیمه برخه. Ik wil graag een voorgerecht. Ik wil graag een voorgerecht. زه یو اشتیا راوړونکی غواړم. Ik wil graag een salade. Ik wil graag een salade. زه یو سلاد غواړم. Ik wil graag soep. Ik wil graag soep. زه یو سوپ غواړم یا زه ښوروا غواړم. Ik wil graag een toetje. Ik wil graag een toetje. زه یو ډیزرت غواړم یا زه لږ خواږه غواړم. Ik wil graag ijs met slagroom. Ik wil graag ijs met slagroom. زه یو آیسکریم له کریم سره غواړم. Ik wil graag fruit of kaas. Ik wil graag fruit of kaas. زه میوه یا پنیر غواړم. Wij willen graag ontbijten. Wij willen graag ontbijten. موږ غواړو سهارنۍ وخورو. Wij willen graag lunchen. Wij willen graag lunchen. موږ غواړو غرمنۍ وخورو یا موږ غواړو د غرمې ډوډۍ وخورو. Wij willen graag dineren. Wij willen graag dineren. موږ غواړو ماښامنۍ وخورو. Wat wilt u als ontbijt? Wat wilt u als ontbijt? ته د سهارنۍ لپاره څه غواړې؟ Broodjes met jam en honing. Broodjes met jam en honing. ډوډۍ له مربا او عسلو سره. Toast met worst en kaas. Toast met worst en kaas. ساندویچ له ساسج او پنیر سره. Een gekookt ei. Een gekookt ei. یوه جوش کړې هګۍ. Een spiegelei. Een spiegelei. یوه پخه شوې هګۍ. Een omelet. Een omelet. یو املت. Nog een yoghurt, alstublieft. Nog een yoghurt, alstublieft. یوه بله مستې هم په مهربانۍ سره. Graag nog zout en peper. Graag nog wat zout en peper. مالګه او مرچ هم غواړم. Nog een glas water, alstublieft. Nog een glas water, alstublieft. یو ګیلاس اوبه هم په مهربانۍ. راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. In het restaurant. Deel 3. In het restaurant. 3. په رستورانت کې درېیمه برخه. Ik wil graag een voorgerecht. Ik wil graag een voorgerecht. زه یو اشتیا راوړونکی غواړم. Ik wil graag een salade. Ik wil graag een salade. زه یو سلاد غواړم. Ik wil graag soep. Ik wil graag soep. زه یو سوپ غواړم یا زه ښوروا غواړم. Ik wil graag een toetje. Ik wil graag een toetje. زه یو ډیزرت غواړم یا زه لږ خواږه غواړم. Ik wil graag ijs met slagroom. Ik wil graag ijs met slagroom. زه یو آیسکریم له کریم سره غواړم. Ik wil graag fruit of kaas. Ik wil graag fruit of kaas. زه میوه یا پنیر غواړم. Wij willen graag ontbijten. Wij willen graag ontbijten. موږ غواړو سهارنۍ وخورو. Wij willen graag lunchen. Wij willen graag lunchen. موږ غواړو غرمنۍ وخورو یا موږ غواړو د غرمې ډوډۍ وخورو. Wij willen graag dineren. Wij willen graag dineren. موږ غواړو ماښامنۍ وخورو. Wat wilt u als ontbijt? Wat wilt u als ontbijt? ته د سهارنۍ لپاره څه غواړې؟ Broodjes met jam en honing. Broodjes met jam en honing. ډوډۍ له مربا او عسلو سره. Toast met worst en kaas. Toast met worst en kaas. ساندویچ له ساسج او پنیر سره. Een gekookt ei. Een gekookt ei. یوه جوش کړې هګۍ. Een spiegelei. Een spiegelei. یوه پخه شوې هګۍ.
Een omelet? Een omelet? یو آملت. Nog een yoghurt, alstublieft. Nog een yoghurt, alstublieft. یوه بله مستې هم په مهربانۍ سره. Graag nog zout en peper. Graag nog wat zout en peper. مالګه او مرچ هم غواړم. Nog een glas water, alstublieft. Nog een glas water, alstublieft. یو ګیلاس اوبه هم په مهربانۍ. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag! Tot ziens.